салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон, умедворам хуб ҳастед. Як савол пасидани ҳамватанони азиз метам. Мехостам имрӯз дар эфир гап занам, ну эфир маҳкам шид. Барои чи Исоқов Айюб фақат тоҷикҳоро дар аэропортҳо телефонашонро провока кардисан, дига миллата не. Дар рӯи экран Ҳусейн Ашурро дидесем. Группа бисёр экстремистҳо ки запрещено аст. Дӯстони азиз, запрещено. Ҳар рӯз Ҳусейн Ашур Российская Федератсияро угрожает кеса. Любой гапа задеса и экстремизм, терроризм. Любой гапа мекафонем. Як тагаш мебурам, мо мега группа бисёр экстремистҳо базаи Россияро дар Тоҷикистон бисёр плано дорем. Ҷамшед. Но и номард, и террорист, и экстремист. Агар террорист, экстремист намебуд, номери картаи хича мемон. Чи ба номери картаи хича намемона? Чи ба? Як шаҳрванди дигар ки ҳаёти шаҳрванда сӯзон пишт панҷара Раҷабалӣ Шамсуддинович ояндаш пишт панҷара аст. Ҳар минут секунд бо ҳамон мардуме ки дар территорияи Российской Федерации аст ки и кӯрнамак бо ҳамон Россияро угрожат кеса. Намун Россияро угрожат кеса. Дар байн мардуми ғариби тоҷик моро ёрдам бите. Оппозициёе ки аз дигар давлатҳо дар Европа ҳастанд, ки дар Россия запрещено ҳастанд, именно қирғиз, узбак, қазоқ, туркмен, номери карта намемонанд. Барои ки оппозитсиянд. Ву оппозиция аст. Мардум номери карта намемонанд. Ин группа бисёр экстремистҳо, ин назартҳои террористҳои запрещено, даже наҳзата дар территорияи Российской Федерации пифта террорист эълон кардаги ҳастанд. ҳастанд ҷавоное ки намефаҳманд, пулроӣ мекунанд, ки ҳамаш дар назорат аст. ҳамватанони азизам, 2 сол шид гуфтесамтон. барои чӣ ин номардо номери картаи хичона намемонанд? барои чӣ? оё медонем группаи бисёр чӣ ҷавоб метавад? мо туппои нестем ранги шумо. И ответа Ҳусейн Ашур додаги аст. ма гуфтам, ман туппои нестем ранги шумо. Ман хондагиам, ман Покистонам мега хондагиам. Пожалуйста, падару модару, тарбия битен. барои чӣ дигар миллата провока намекунанд? ҳамон бародарое ки ҳастен дар ози дар границо, бояд имрӯз мо дӯстаи душман фарқ кунем. чӣ ба дигар миллатҳоро ҳеҷ намегӯянд? радиоозодӣ запрещено дар Российской Федерации. ягон кас ҳақиқата гап намезанад, фақат Исоқов Айюб гап задеса. фақат вақте ки ман ҳақиқата гап мезанам, даже ютуба намефураш. дигар миллат ранги экстремистҳо ва террористҳо нест, ки рӯи рост биромандеса пул битен, мо мерем иҷара мекафонем, иҷара мекафонем. нами сухану айдаҳани ҳароми нами кӯрнамак биромад. бале, фикр кунед ҳамватанони азиз. ва гуфтаи падари миллата пас задан дар кор нест. мо имрӯз дар тамоми ҷои миллата номи миллата мо пас задесем. сад афсӯс. падару модаро, тарбия бите. падару модаро, фарзандатон бетарбия аст. нами рӯзо даҳо нафар занг мезананд, толибонро дастгирӣ кесанд. падару модаро, азоби соли 90 кашидагием. фарзандотонро тарбия битен. виноват шумо ҳастем, падару модаро.
عیب است. نه هستند شهروندایی که میدونن، هستن آدمایی که دستگیریشون میکنن، زنگ میزنن پرامو، پول روی میکنن، با جای سر وقت بگن نه پشتی 3-4 نفر 10,000 در عذاب است. در عذابن. ای پشتی اینا میخوای بانوم اپازیسیو، بانوم اپازیسیو. من خطی همش گپ زدم، خطی همش. بسیاریش پروتیف است. این برای کارتوش موندن پروتیف است. نو گفتن نمیتونم. نفهمی؟ من بسیاریش خطی علاقه هستم. من برای چیز زبطشون نمیکنم. برای که من کوشش کردم. دیدیستین که در افیروشون ندروم. مثلا آدمایی که میدرومدن. سوقفای کار کردیم، سوقفای کوشش کردیم که رای بدی گرفته گیان. من میخوام با یک رای خوب شون برام. خیلی دیدیستین که در افیرو درومدیست ما خطشون چه گپ میزنم. برای که بیسوادن هموطنان عزیز. من خطی نهی گپ زدیستم. ای باید روزی سه‌شنبه ما افیر داشتیم. این همی آدم خطی. این آدمی که مرا در یوتیوب چند ویدیو کردی است. این همی. ما باید افیر دیگه کسا میبرومدیم. من روی روز گفتیستم خطی که گپ زدیستم. صد افسوس. بین یک فکر کنیم هموطنان عزیز.